Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agsaludsud kapay kadagiti padam agardinero no anya ti rumbeng nga iesprem iti mulam anateng lakay. Ay nakaw, amok tiraramidek, Lolita. May payatlat tamat no agkonsulta kapay nga umuna lakay. Sapay nangin at ginatang mo nga iesprem ang mga numasubraam tumanen. Wana tapos siguradong epektibo. Saan matamabali na bay aklat na mapeste na itimula? Unay kamatay. Kat di ka agungat alakay. Suggestion ko laang matday jay. Makarengreng nga raw. Irwar ko man kahit di tibutas ka o ta. Grubata ka. Mabit lang ta siya kung timang irwar. Agawa ma. Di ka buntong-muntog di tatanay. Anya turasan. Agasam manday dyan nga ini-spray nila kay mo itinateng amula na maray. Ay nawaw, apay ka di marimer na. Limabasak iti garden nyo itay, kat nasubraan samot maray. Pinalagipak itay agsapa mare, ngam isupay kit diti makaungat. Sayang ti kwartayo no kas jay maray, sapay nangin na ti chemical ita. Ay, anya ngay nga rud mare, kat isumat ti ammo nila kay ko. No agsauak, ibaga nang agpakalaingak. Idi na minsan, sinubraan naman ng tiin niya buno na. Ay, jak amuman kanila kay kumare. Di na kaya ti masuruan. Lugi kayong tunukas tamare. Masaysayang lang dagiti abono kan chemical. No sobra, saan matla ang amakan ti mula? Da kayon tuman ti mangidiretso kan kwa na mare. Tano siya, awan dengdenggen na. Nakitam ka di ti garden da pare pedreng kan mare Lolita, Juan lakay. Wain bakit? Nasumbaran man ang tinyespray ti kumparik a chemical. Anya nga ro ti aramidaw. Anya kumangay bakit? Ay kat kasaritam Ibagam, adi na sobraan ti chemical nga us-usaran na. Jay kumamit husto laeng Nguraan naktukit din, no kasta bakit? Malagip mo, tay nasubraan nga abono na iday. Dahit na laeng, ang mga nupanunutan na mat nga agpakalaing ka. Naalam bakit? No agsauak, ang mga nusakitin naman ang tibagak. Dahil jay paya pari pildreng. Ay, kasano nga tadaytan? Iso nga awan mabatbati ti bayad tinatengda. Tama pan amin iti chemical ka nabuno. Kita ka mayat timud na. Pada sa kakasarita may papan iti day tabanag. Itaimin ko lang. Sa dino tinagapwam paripidreng, itigartin ka o pariwan. Kasla saan ka pa na makaisam pare? Apay ka day? Kasan umat ngamin pare? Natay lagi timula ka natang? Anya, kat no nag-spray ka kanumot idikalman pare? Ay, naka mo no kasano napasamak na jay. Ay nawaw, sayang bata pare? Ang mga nusubra ti inyis frame, isa naluto ti mulam. Marurudak ka ni bakit ko pare? Apay ni bakit mo? Nakaduntumat kami ti pagbagana may papaniti panag-spray ti mulak. Iso ti malas pare. Sikakit limot pare. Ni bakit mo pa ilang mati pabasulam? Sino kumapit ti daduma pabasulam? Sumanauntumat ngamin. Pakibiyangan amin nga ramidag. Anya nga ita? Agmamalas kami lagit nga runan. Asino ka no ti malas nga ibagbaga day tapid ring, Juan lakay? Ni kano bakit na? Ni Mari Lolita? Ay nawaw. Asino kumapay? Isulaang mati amok nga asawa ni Pedring. Anyat na pasama kaya?
Naluto ti mula daan nateng bakit. Anya? Kat ni Mari Lolita ti pampabasulan na. Iso kano ti malas. Ay, nagturod mo day tataon. Ni bakit na pa'y ti pabasulin na? Di na siguro manin maaklon a sobra ti inyi spray na a chemical. Iso analuto tinateng amula na. Day, tama ti madi nga ugali ti kumpare. Pinatamaam kit di kuman Agrom day tatao. Ipasa na iti sabali at tao ti basol na. Anya a klase ti asawa day taapare pidreng. Ay nawaw, kunak man no agsibog kay tapidring lakay. Nagawid ka matadagos. Awanan, ti masibugan. Kasano nga awan, kat no kay isprim laang mat. Imposible anapis ni amin. Natay da nga raw. Ano pa lang ti sibukak ngayon, natay ba't amin ang? Anya? Sika ti malas, bakit? Na, tasyak pa'y ti pabasulam? Una ta kung kontra am amin nga raramidag. Makita mo na itang epekto ti aramid mo. Agmamalas tayo. Ay, unay kan? Naragsak ka mo't siguro na niya. Unay kamatan pidring? Asay numatidang nga maragsakan no kasta tinapasamak? Di ka managindi ti amorita, Lolita. Amo ka nabayagan ngay karkararag mo ang mapasamak ti kastoy. Jak amukan ka, pidring. Ti ibagam kit day, naluto tamulam, ta sinubra am ti kemikal. Agkape-kape Mari Lolita. Agyaman na ka, Marimer na. Ay na, talagang agburburak ti darak iti day ja pidring, Mare. Ay na Mare, no ammom laang timbaga na kinilakay ko itay limabas dito'y balay. Anya man ang timbaga day ja tao, Mare. Sika kano ti malas, Mare. Ay talaga, ha? Kasano asan amaluto tinatang amula na no sinubra naman ng ti chemical nga inusar na? Ay, ammo pa'y iti asawang, Mare. Ipabasol na kin katibasol na mabalin mo't ngamin nga agsaludsod no saan asigurado iti aramiden na. At damot nila kay ko ang mabalin apagsaludsodan na, Mare. Agpakalaing tumang ngamin, Mare. No anya ti amuna, iso ti aramiden na. Awan malugi kayo no kasta, Mare. Sayang ti kwartayong. Saan kayon sapay mo't anakabayad iti supplier yung? Kat, sa dino man ang tipapanam si Kapidreng. Itayan ni nanang. Apay, anya ti aramida may jay. Anya kumapay. Mapanak bumulot iti kwarta. Manan? Anya nga rin ti maramida kat natay mo tagiti mulak. Nasken nga mulak manana. Manon ti kwarta na sayang. Ngam di ka pa'y malagnakam. Ay nawaw. Anya nga rin ti kayat mo. Saan ako nagmula? Inton ko nagreklamo kan tumanan no awan may gatang iti bagas. Saan akas ti kayat ko asawan? Pagadalam ko manda kita. No saan ka asigurado iti aramidam, agpasuro ka iti padam agardinero, tapno saan amasayang ti kwarta. Amom si Kalulita, talaga nga ginlaing ka. Iso ngagmamalas tayo takasta ka may. Tangiwat mo ti makagapo no apay ngagmalmalas tayo ita. Agsauak mat Saan mabalin nga urayak nga do ti masayang a kwarta? Di ta ka man langan. Talaga siguro akas tamon. Anya ti masapol mau, Pedreng anak kao. Mabalin ti umutang nanang. Ay nawaw, anom ti kwarta. Igatang ko iti imulam yan natin Na, agmula kayaw. Saan kayon sapay mo't anak kaapit anak kao? Awanan, kapitan namin nanang. Di mo ibaga at tinakaw damot ti mulayaw. Natay nga raw. Masurunak ngamin iti dayjay alulita. Kompleto man ti istoryam si Kapidreng. Saan ka maawatan? Kastoy ngamin nanang. Sakbay ang nag-spray ag. Nagadoa sao ni Lolita. Makarengrang. Hindi nalpas ti spray. Nagdiretso ka nagawin. Hindi agsubli akiti kabigatan na. Natayon nagiti mulak. Anya? Amangan mo't no sinubram ti chemical Ay nanang. Lalagakit di ang agmalmalas kami.
Malas na dyan, Lolita. Hmm. Anay ko, uray kayo mo tananang. Sipatundak pa ibad. Mabinsan pa'y ngay bagam ti kasta. Saan lang asipat ni maramanam kanya? Katpudno mat nanang. Ni Lolita ti magagapo no apeng agmalmalas kami. Aya, kurang mo pa'y. Rinapido mo. Jak magustuhan dagit arum-rumar di tangiwat mo. Anya ngay nanang. Itayak pa nga gururay. Ang ka di may pabulit siya. Agsarita kami pa'y iti asawam. Talkin yung samat ni Lolita ng siyak nga anak yaw. Di ka man dagulit si Kapidreng. No saan da kapabuludan, awanan na. Saan kami na makamula. Awan ton ti kanon may. Kas na ko nakitayang. Agsarita kami pa'y nga umunakin ni bakit mau. Kaanon to nanang. Numawaya anak ka. Anya nga iti amaw. Ang mga nukurang manen ti istoryam kanya. Kaya't ko lang ti makasigurada. Anya ngay, ada nabulod mo kaninanang. Awanan ti bibiyang mo. Katagsaludsudak ata asawa nakot nga rod. Naawan intad na. Adla nga raw maramidam. Adamot basit akwartak dito eh. Ngamjak kaya't amasayang manon. Pangalam kumangay ti kwartam. Naa, tasikapay lang tinangato ti pride na dita, kalpasan tinaramid mo. Di ka man sumanao. Namalas lang arunan ti tao. Karkarwan nyo pa imag. No kasta ka lang akanayon, no di mo denggan ti may bagbagakan ka, ay talaga nga agmalas ka Pidreng. Asino nga min tinangibaga asubram ti iisprem a kimikal. Kita man na. Ang mga no umay ni nanang kat kumpurmi man ang tipulpulong bukin kwa na. Da kayo mati lumabas iti paraangan may nanasimang. Mapanak man di tayan dalulita ken Pidreng mirna balasang ka. Aywan, kasari tayo dagiti agasawa, nana. Madamag kuman. Amangan kit de no amuyo ti husto a napasamak. Basol matlaang ni pare Pidreng, nana. Adda ka di pamanaknak maumer na. Adda nana, mabiit laang tay pakitaken ka ti pinicturak amulada. Kita day ito nana. Naluto ti mula daan nateng tanasobraan ti chemical. Jak paikit di amu no anya day ta chemical nga inusar ni pare Pidreng. Anya? Tidakes ngamin kin ni pare Pidreng, di na kaya ti maisuro nana. Uray agsaludsod to pay kat di na maaramid. Hay, isumot lagayam analuto ti mula da. Inton adadakes ama pasamak ni Mari Lolita ti pabasulen na. Ibaga na pa yan nga iso ti makagapo no apay nga agmalmalas da. Ay talaga nga awan ti manaknakam day taak tao. Adda kayo matgayam nanang. Addaman kayat ko asaludsudan ken ka Lolita. Anya day tananang. Anya tinapasamak iti mulay o aya. Naluto kanumat ko na ni Pidreng. Nakitak matlaang tiladawan nga impakita ti karubayaw. Naluto tanasobraan iti chemical nanang. Anya? Imbagak mat nga agpa-advise ni Pidreng kadagiti pada na agardinero. Ngam di namat inaramid. Impagarup na siguro ahusto ti ammuna nanang. Basol na magayam ngam no agistorya si Katidakas. Wen tasyak ka nga rod ti malas nanang. Talaga makagagkanyak day Pidreng. Sa dino ti ayan na, tagsarita kami man. Rimwarmat nanang. Diyak amo sa dino man ang tinagturungan na. Saan mat nagpakada kanya? No kasta, adda ni nana si Mang itayan nyo, pare Pidreng. O pare, natanawa kita saan nagdiretso ak ti balayaw. Limabas ni nana si Mang dito'y itay, Juan Lakay. Di mo ka din nakita? Ha? Ay, saan mo't bagay? Abangan no idadar aramida, iso ajak nakita. Nagsarita kaming tupay itay. Matanagan ako.
Amang nagpulong man na dyan, Lolita. San ba't siguro, pare? No, sakti sika, agpakumbabaak lang sika tinagkamali. Saan kayo ngagmalmalas? Nasobrahan lang ti chemical nga inusar mo, isuan naluto ti mulayo. Imposible ya, pare. Posible ang mapasamak na ita. Iswa saan ka sigurado iti aramidem. Agsaludsud ka, karag iti padam agardinero. Iti kasta, matulungan na ka. Saan ka ti asawam ti pabasolem? Nasaya at magtanagawid kan, Pedreng. Ay nawaw, kung naklakit din o nagawid kayo na lang. Dito ya ka maturaw, tapno makapagsarita ta. May papanitan niya. Planuan tayo anaimbag, dagiti rumbang nga ramidaw. Ano niya? Wan, tamangan no palpak tumanon ti imulam. Sana nakasapulan na nang. Enton adada ka sa mapasamak, ibagamanan na malas ni bakat ma. Anya klase iti panagpampanunot ti adakan kaya si Kapidreng. Papulutan ak nga rudan iti kwarta na nang. Saan ngagpaunang ti siguro supplier ko. Ta sa anak pa yan nakabayad. Iso nga rod ngagsasarita tayaw. Sakbay nga itad ko ti kwarta bulbuludaw. Oo na. Pagadalam day ta anak ko. Inton sumarunaw, agdamag ka. Di ka agpakalaeng. Ken numabalen, saan aday ta malas-malas ti sangkay bagam. Nalawag. Oo na nang. Dumawat kan tumulaang iti pamakawan kinibakit mo. Pagyamanam tauray kasta ka, kat an-anusan na kanibakit mo, Pedreng anak ko. No daddo masiguraw. Amang anoin sinanakan. Ay, nawaw! No nailawaan anak kamali ka, agpakumbaba ka. Di mo ipasa iti padam a tao ti basol mo. No saan ka sigurado iti aramidem, agpasuro ka, tapno makaadal ka. Kan tapno saan a masayang ti bannog ken kwarta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.